Ako imate potrebu da u svoj informacioni sistem unosite lične podatke vaših klijenata, bilo pravnih ili fizičkih lica, onda je imputator idealno rešenje za vas. Bez potrebe za dodatnim aplikacijama, imputator je u mogućnosti da pročita podatke iz čipovanih ličnih karata Republike Srbije. Unosom odgovarajućeg poreskog identifikacionog broja, imputator vam daje podatke pravnih lica iz Republike Srbije i Republike Crne Gore. Sva ostala lična dokumenta po standardu ICAO DOC 9303 imputator prepoznaje uz pomoć odgovarajućeg skenera tako što čita MRZ kod i vrši dopunu podatka optičkim prepoznavanjem teksta uz dodatnu softversku korekciju. Bez obzira na način učitavanja, imputator sve prepoznate podatke automatski istovremeno pakuje u dve grupe. Sopstvene SQL tabele koje se mogu integrisati i u postojeće baze podataka, CSV fajlove koji se lako mogu kopirati u sve vrste baza koje koriste postojeći informacioni sistem. U sledećim primjerima pokazat ćemo kako imputator funkcioniše u praksi. Ubacite ličnu kartu u čitač, startujte imputator i pritisnite dugme Čitaj LK. Podaci o fizičkom licu će se iščitati iz čipa, a korisnik će dobiti poruku da je fizičko lice sačuvano. Za pravno lice potrebno je otkucati PIB u predviđeno polje i kliknuti na dugme Pretraži. Vrlo brzo korisnik će dobiti poruku da je lice uspešno sačuvano. Sve CSV fajlove možete pronaći na C disku u folderu Imputator razvrstane na pravna i fizička lica. Aplikacija se može konfigurisati da čuva fajlove i na bilo kojoj drugoj lokaciji na mreži. Prema potrebi, svaki CSV fajl možete da otvorite i dodatno editujete pre ubacivanja u vaš informacioni sistem. Skeniranje ličnih dokumenata vrši se na sledeći način. Nakon svakog pokretanja aplikacije potrebno je kliknuti na dugme Set kako bi se imputator povezao sa odgovarajućim skenerom. Čim dobijemo poruku da je uređaj spreman, možemo početi sa skeniranjem dokumenata. Jedno setovanje je dovoljno za više skeniranja i važi sve dok se imputator ne zatvori od strane korisnika. Stavit ćemo pasoš u skener, tako što ćemo ga poravnati po gornjoj levoj ivici. Dobijamo poruku da je pasoš detektovan. Pritisnemo dugme Skeniraj. Imputator vrši optičko prepoznavanje teksta i dopunjava podatke koji se nalaze u MRZ zoni. Nakon toga dobijamo poruku da je lice uspešno sačuvano. Na isti način možemo ponoviti skeniranje i sa ličnom kartom, ali tako što uvek prvo skeniramo poleđinu na kojoj se nalazi MRZ kod, a zatim postupak ponovimo skeniranjem prednje strane lične karte. U posebno pripremljenom videu možete vidjeti na koji način možete oštampati skenirane slike dokumenta. Korisnici koji već upotrebljavaju imputator najviše su isticali sledeće prednosti imputatora. Ušteda vremena koje je potrebno da se podaci preuzmu, tačnost preuzetih podataka, automatska korekcija teksta, prepoznavanje pola stranke, formiranje baze slika skeniranih dokumenata i njihovo štampanje, kao i lak uvoz podataka u postojeći informacioni sistem. Da bi i vi postali korisnici imputatora, dovoljno je da napravite 3 laka koraka. Donesite odluku o korišćenju imputatora, pozovite nas i očekujte brzu implementaciju.